İmam kıraatta adaşsa sajda-i sahv kılabı deydi. Uzun mesele. Sajda-i sahv kılganda iki erece var. Birincisi bir namazdagi farz rükün şartты orun almaştırıp jiberse je bir vacipti kaltırıp jiberse. Ana kaysilari vacip, kaysilari rükün ekenin kırgızcha kitepler толтура окуп жаттап алсаң болот. Витир намазда колду түшүрүп анан көтөрүш керекпи? Кол байлап аткан, колду түшүрүп туруп көтөрүш керекпи же кол байлаган жерден көтөрсө боло береби дейт. Жок, ушундай эле. Көтөрүп кете бересиң. Колду түшүрүп алып, анан кайра көтөрүп, бир салам бергенде минтип салам берет, кайра минтип алып келет, анан кайра мындай кылып берет, кайра мындай алып келет. Жок, андай эмес. Жөн эле ошока салам бересиң, кайра бияка салам, ошо менен кете берет. Мында кырын чыгарам, бурчун чыгарам, шарт эмес бул чыгарган. Орозодо гусул алыш керек болсо, ооз мурунга суу алынат, бирок кара кылбайт. Кара деп суу куюп алып тамагын чайкабайт, кара кылбайт аерде. Анан суу алганда суу нарага киргизбейт, болгону суун алып туруп жуйт, оозуна суу алып оозун чайкайт, бирок кара кылбайт, сууну каттуу жанагы эмеси муруну какшап кете тургандай кылып сууну албайт. Эгер ошентип атып кирип кетсе орозоң бузулат. Эсиңен чыгып ичип алсаң орозоң бузулбайт, бирок этиясыздык менен оозуңа суу кирип кетсе таратылып атып орозоң бузулат. Bir gün kadar tutup be demek etiyetlilik boluş gerek. Jamandıkta, jakşılıkta bari Allah'tan bolovu. İçip mas bolup jaman jolda жүргөндөр da taqdırбы. Oşolor da oşondoy bolgonu düşündürüp ketseniz deydi. Taqdir degeni Allah bul dagı 100 jolu suralgan 100 jolu aytkanbız, dagı bir aytış gerek. Taqdir degen Kuday Taalam öy pendam sen kağlasan kağlavasan arak içip alkaş bolosun dep жазып koygon degen söz emes. Taqdir degen öy pendam mına uşul günü tuğulasın sen. Tuğulganda sana ihtiyar veremiz. Bu jaman jol tozokko çösün, a bul jakşı jol beyişke varasın dep ökönün kağlagan tandap al dep ihtiyar beremiz. Oşol berilgen ihtiyardı kantip tandap al sen işin. Bolgonu biz Kuday'bız, Allah Kuday özü, Kuday Taalam özü, sana taqdir ihtiyar berilse oşonu kantip tandap alganını aldın ala жазып koygon oşol. Kuday'dın iliminin çeksizligin, ebegeysizligin gana bildiret. Taqdir degen söz, kağlasan kağlamasan uşunday degen söz emez, taqdir degen söz, sen özün tandap algan joldu Kuday Taalam aldın ala bildirip жазып koygon. Sana mına arak içpesen jol, mına arak içsen jol ana. Sen oşo arak içe turgan jol tandap alış üçün Kudayım aldın alıp жазып koygon, sen kağlasan kağlavasan içesinde жазgan jeri jok sağa. Menin akam jaşı 45'te, namaz okup ilim alıp jüret ele. Murun bir ayalı bar ele. Al menin ajıraşkan, ayalı jaman atkan, eki ayalı da jaman eken, ekinci ayalı da uruşup ayalının ayından çıdava içip alıptır, emal emne kılsa bolot. Ayalı men ajıraş gerek mi deydi. Yok, erdi qатын uruşat, esi ketken boluşat. Kayra jaraş gerek. Intıma kap geliş gerek. Kanday bir qатын kaçı gel içip algan bolsa, ağan akılesi sal jakşı emes eken bu, kanday bu. Açısı kesil içe verse kanday oldu bu. Arak içip açığın basam degen bu akmakçılık. Bu geldirbayçılık.